webhuti thina before sifika lana thina sathumela ama message efonini sithi mangaba le game asiwini namhlanje siyolala la awuzwe bese olala vele yeah le Pirates yethu ayikwazi ukudlwa kathathu wangizowuthi ngithini Crodman saloku kwaba uwo umlandeli webhola uke wabona iToli ke njengobona ufundile usazi isilungu libe ucoach lijike libe ucoach bekuba umlandi iPirates kube dliwa amatolika labantu amatolika labantu abalandela uNabi abahambe noNabi labantu akubona bocoach labantu bathola amathima asalungisa inkinga zawo baqhuba ngalama 1-0 bese bayitshela ukuthi bayashaya bebangashaya yini indaba bangashaya ngePirates ngoba bona bayashaya Crodman wabona le yethu iyaba iPirates iyashaya ungazi ngabantu saloku kwaba yimi ngumlandeli webhola ngiyaqala ukubona iPirates wina 3-0 kuDabi akaphawule lwaphawulayo saloku kwaba yimi ngaba umlandeli webhola ikokuqala ngibona iPirates wina 3-0 kuDabi webhuti akekho wazi ukuthi uyofanini sangangibiza uNkulunkulu anginandaba lokho bengikufunile ngikubone namhlanje saloko ngazalwa ngesiphi isikhathi ngangicala ukubona iDabi ephela ngo3-0 bangitshela abaphawule bakhomenta ngabantu abashotayo webhuti asiphumela lapha khona bebathi ucoach akahambi webhuti ubaqosha kanjani abazali bakhe emzini wabo usuyamqosha umzali wakho lokufundisa isikole wafunda waza waphasa imatric namhlanje sekuthiwa uyaloya ngoba wona sohamba ngevidaba ucoach wethu lo wasuwinela iMTN 8 sajabula sangalala saphelelwe imali ezingane yethu ngoba ingane phela sifuna ukusupport wabuya wathatha amakhapha amabili within 1 week sajabula sazodliwa iCarrick Sisters lo mswati wethi engawazi khona sebaphawula bathi akahambe uwinile namhlanje uwine 3-0 bathule bathe ungazi ukuthi abekho kanti bakhona Crodman saloku kwaba yimi ngabe umlandeli webhola bengicala ukubona ithikithi elithengiswa ngo15 rand iSundowns gugulani ningagugula manifuna ukugugula isikhathi maninazo iSundowns ikhipha amathikithi wayo iSundowns iSundowns ikhipha amathikithi wayo kuthiwa ithikithi liwu15 rand ithikithi leBetway liwu15 rand ngisho nengane engasebenzi ngahamba ikoleka ama1 rand izithola imali yokuthenga lelo thikithi siyaya kusasa awuzokuthi ngithini kusasa siyaya sominyela isikhukhuni bathanda bangathandi soyigcwalisa le yankundlanyana yabo akukho singakwenza thina umsebenzi wethu ekumele siwenze kusasa le madlane eyisalele encane ukuthi siyomile before ngihambe before ngihambe bengizocela ukuthi amakhosi awehlisa inhliziyo abahambe nayo team win lose draw iteam yabo le bangathi mayihluwe iPirates namhlanje kuphelile ngayo akuphelanga bhuti abayiqhube baye phambili iluzi amen